Zdravo ljudi, ja sam Vuk Kristović iz Užica, psiholog po profesiji, vi gledate kanal Psiho Vuk, put oko sveta. U današnjoj epizodi genocid u Kambodži, pa eto, idemo na temu. Ovako, Kambodža se nalazi na Indokineskom poluostrvu, na zapadu se graniči sa Tajlandom i dobro malo i na severu, onda na severu isto sa Laosom i na istoku se graniči sa Vijetnamom. Danas ima 17 miliona stanovnika. Sad, pre genocida, odnosno pre te 1975. imali su 7,5 miliona, dok je u genocidu prema procenama ubijeno između 2 i 3 miliona. Znači, to bi bila neka četvrtina, jače od četvrtina, čak i trećina, da kažemo, stanovništva. Međutim, vidimo danas imaju 17, znači solidno su se oporavili u tom smislu broja stanovnika. Sad ono što se teško i nisu baš oporavili brzo je u smislu što su ovi pobili sav obrazovan narod u tom genocidu i onda ta inteligencija je sva pobijena i onda država je sporo se razvijala kasnije. I danas su vrlo slabo razvijeni, veoma siromašni i tako. Po površini, znači, imaju 181.000, ja mislim, kilometara kvadratnih, što je, znači, eto, nešto kao dve Srbije, da kažemo, malo manje od Belorusije. Mislim, Belorusija ima nekih 200.000, tako otprilike. Eto, to je to. Ništa, to je za ovaj geografski segment. Eto. Dobro, da vidimo sad malo ovaj istorijski segment, kao šta je prethodilo genocidu, šta je dovelo do genocida i tako. Znači, do 70. godine, 1970. Kambodža je bila kraljevina, kralj se zvao Norodom Sihanouk i sad to je to vreme hladnog rata, jel tako? Znači, Amerika je vamo ratovala u Vijetnamu i sve to. On je uspevao da održi neku kao neutralnu politiku. Bio je vrlo dobar sa Kinom tu, ali je i sa Amerikancima bio kao ok, nisu ga dirali Amerikanci i tako. Međutim, kao bolje je bio s Kinom. I sad, 1970. tog kralja svrgava jedan američki čovjek, da kažem proamerički čovjek, zvao se Lon Nol, političar, jedan koji uživao neku podršku u vojsci i tako, i sa delovima vojske on je uspeo da izvrši državni udar, da zbaci kralja. Kralj je pobegao u Kinu, poslije u Severnu Koreju, kao u egzil, tamo je formirao neku vladu u egzilu i tako. Sad, u Kambodži je postojala i treća sila, to su komunisti, ovi crveni kmeri koji su poslije izvršili genocid. Međutim, 70. znači došao Lon Nol. I sad, već kad je on došao, ovi komunisti su počeli da vrše ofanzive širom zemlje, kao da ga svrgnu i tako, jer su uvidjeli situaciju kao da on nije toliko jak i to sve. Pritom treba uzeti u obzir situaciju u Vijetnamu, jer već 70. godina Amerika tu, da kažem, postepeno gubi rat. Oni su 73. povukli većinu vojske, 75. kao definitivno povlačenje Amerike iz Vijetnama i tako. I sad oni nisu mogli toliko ovog svog Lona Nola tamo da snabdevaju oružjem, da sve nestajalo je municije Lonu Nolu. I sad, crveni kmeri su napredovali, čak je tu fora što je ovaj kralj Sihanouk je tamo iz egzila finansirao crvene kmere, mislim, što je malo onako čudno, kao kralj finansirao komuniste, ali mislim logično, pošto kao protiv ovoga što ga je svrgao. I sada, 75. definitivno crveni kmeri ulaze u Phnom Penh. Smiješna stvar što Lon Nol bio strašno sujeveran i kao kad su ovi vršili opsad u Phnom Penha, on je crtao neke krugove u pesku kao da ga to zaštiti kao neki nevidljivi štit kao grad i tako. A šta će, kao nestalo je municije, nije više imalo šta se radi. I dobro, ništa, Lon Nol je tu svrgnut, ubijen i tako, crveni kmeri uzimaju vlast i time počinje genocid. Međutim, sad moramo malo vidjeti ko su ovi crveni kmeri, vođa njihovi i tako. To je sljedeći segment. Ovako, crveni kmeri su popularni naziv za ove kambodžanske komuniste, odnosno tu komunističku partiju Kambodže. Partija je zvanično osnovana 1960. pod tim imenom, ali kao postojala kao pokret i dosta ranije. Njihov vođa je bio Pol Pot. Sad, ko je ovaj čovjek? Znači, on je rođen u jednom kambodžanskom selu 1925. Selo se zvalo Prek Zbeu, ali nema ni veze. Selo 10 kuća. I on je rođen tu 1925. pod imenom Salot Sar. Bio je kao najbolji đak, onda u osnovnoj i sve, poslije u srednjoj otišao u Phnom Penh, opet kao najbolji đak, tamo na koledžu nekom kambodžanskom i tako. I dobije stipendiju za Pariz, da studira u Parizu. Studira u nekom tehnološkom fakultetu, nešto za neke radiotehnologije, tako nešto. 1949. odlazi u Pariz, tamo na taj fakultet. I tamo se on povezuje sa nekim komunistima koji su bili u Parizu, ovi kambodžanskim, kao i nekim francuskim komunistima i tako. To je nešto što se zvalo Parijski krug. I većinom, znači, ljudi iz tog parijskog kruga su kasnije činili jezgro, da kažemo, vođstvo ovih crvenih kmera, komunističke partije. Pol Pot je u Parizu neke 4 godine.
1949. do 1953. Ono što je zanimljivo, 1950. Učestvovao u izgradnji puta, onog Bratstva i jedinstva, kao autoput između Beograda i Zagreba, kao volonter, pošto tu su dolazili neki ovi kao međunarodni volonteri levičarskih shvatanja, su dolazili da to gradi, bio je tu. Sad, 1953. napušta fakultet, nije on na kraju diplomirao tu radiotehnologiju, to što je studirao u Parizu, vraća se u Kambodžu, ovamo da se priključi komunistima, tu se priključuje nekom pokretu, onako napreduje vremenom u toj lestvici i hijerarhiji, i znači 75. kada crveni Kmeri ulaze u Phnom Penh, Pol Pot je na njihovom čelu. Sad, ideologija ovih crvenih Kmera je bila onako jedna, da kažemo, mešavina svega i svačega, nije to ni klasični komunizam, već to se zvalo agrarni socijalizam. Znači, to je neko idealizovanje sela i seoskog načina života, u smislu kao da bi svi ljudi trebalo da se vrate na selo, da žive na selu, obrađuju zemlju i tako, u tim kao zajedničkim komunama. Sad ovo može se objasniti time što većinom vođe ovih crvenih Kmera su bili sa sela. Znači Pol Pot je rođen u tom nekom Preks-Beu, 10 kuća se odcimalo. I sad oni su imali iskustvo u detinjstvu i sve, imali su iskustvo tog idiličnog seoskog načina života. Znači malo obrađuju njivu kao miran, bezbrižan život, da kažemo. Međutim, sad ne može država tako da funkcioniše kao da se potpuno gradovi unište i ništa kao samo selo. To vidjelo se do kakvog je to kolapsa posle dovelo. To je jedan aspekt bio taj agrarni socijalizam. Sad drugi je da kažemo nacionalistički aspekt malo. U smislu, oni su bili Kmeri, to je to većinsko stanovništvo Kambodže. I sad oni su imali kao ideal da obnove to Kmersko carstvo iz nekog 9. 10. veka. To je kao neki istorijski moment bio gdje su Kmeri bili najjači u svojoj istoriji. I to Kmersko carstvo je zauzimalo i delove Tajlanda, Laosa, znači današnjih država, Tajlanda, Laosa, Vijetnama i tako. I oni su kao imali ideju da to obnove, da opet naprave tu veliku Kambodžu, kako bi se to reklo. Sad, kako crveni Kmeri ulaze u Phnom Penh i u druge kambodžanske gradove, znači oni na osnovu svoje ideologije potpuno ispraznili su gradove. Sav narod se odvodi na sela, na ta polja pirinča, kao da obrađuju pirinač. Naravno, tu je bila masa starih ljudi, bolesnih ljudi, znači oni su čak bolnice ispraznili, kao bolesnike vodili tamo da obrađuju, mislim što je suludo. I tu je masa sveta umirala na tim poljima pirinča, međutim i oni koji su nisu umirali, bili kao slabi, nisu dobro obrađivali, isto su ubijani. To se posle zvalo polja smrti, to gdje je taj narod masovno ubijan tamo na tim pirinčanim poljima. Dok one koji su kao bili protiv režima, neki narodni neprijatelji i tako, mada većinom je to zamišljeno, mislim, hapšeni su i ko je kriv i ko je nedužan i tako, ali kao svako ko je bio nešto sumnjiv, ti ljudi su odvođeni u logore. Bilo je oko 150 do 200 tih koncentracionih logora u Kambodži. Najpoznatiji je bio taj Tuol Sleng, kasnije ćemo o tom logoru, nije bitno. Sad, znači, također religija je bila striktno zabranjena, procjena je da je ubijeno oko 50.000 budističkih monaha u državi. Također ubijana inteligencija, u smislu obrazovani ljudi, maltene svi, čak ljudi sa naočarima su kao ubijani, jer se to kao sumnjalo, ako neko nosi naočare kao da je intelektualac, što ne mora nužno imati neke veze, znamo, ali dobro. Znači, pobijena inteligencija, religiozni ljudi i također bili su protiv zapadne medicine, smatrali su ovi kao lekovi, da je to kao da se truje narod i tako, samo biljna medicina, kao alternativna medicina, kako se to zove, bila dozvoljena. Spaljivali su lekove, znam, to sam našao kao spaljeno je neko veliko skladište lekova u Phnom Penhu i tako, doktori pobijeni, farmaceuti pobijeni, tome slično. To je otprilike kako izgledao taj genocid, da sada vidimo malo pobliže ove logore. Ovako, znači u Kambodži je bilo između 150 i 200 ovih koncentracionih logora, najpoznatiji je taj Tuol Sleng. Sad, kako su zatvarani ljudi u logore? Znači, svi oni koji su iz nekih razloga stvarnih ili zamišljenih smatrani narodnim neprijateljima, da bi mogli da podignu neku kontrarevoluciju, da se nešto pobune, tome slično. Također, kad bi neko završio u logor je dovođena i cela njegova familija. Znači i djeca su dovođena, žene, tome slično, i kasnije su i ubijani. Jer se smatralo kao ako bi porodica bila ostavljena, da bi porodica možda pokušala da sprovede neku osvetu i tome slično. Najpoznatiji logor je bio taj Tuol Sleng, što u prevodu znači brdo otrovnih debala.
ili otrovnih stabala. Sad ovo da bi se razumelo, znači Azijati, kao što mi ono kao nekog mrzi pa kaže gamad, đubre i tome slično. Azijati govore tako za te ljude kao bezvredne, govore stabla, debla i tako. Zato znači kao ovo brdo otrovnih stabala, to se misli kao na te ljude, zatvorenike što su tu bili zatvoreni, pa kao otrovna stabla, to je to. Sad kako je funkcionisao logor? Procenjuje se da je kroz njega tokom ti 4 godine kmerske vlasti, da je prošlo negdje oko 20.000 ljudi, preživjelo je samo 12, 7 odraslih i 5 dece, s tim što i ovih 7 odraslih su preživjeli isključivo zato što su bili od neke koristi u logoru. U smislu, jedan je znao dobro da crta, da slika, pa je radio kao propagandne postere, ne znam, drugi je znao da fotografiše, pa je fotografisao tamo zatvorenike, treći je bio stolar, pa je znao tu neku zanatsko to i tako. Znači, samo to neki što su bili koristi su preživjeli, bukvalno svi su ubijani, ali kako je funkcionisalo? Znači, postojale su 3 nivoa ispitivanja. Prvo je bila politička jedinica, tu je dolazio zatvorenik i ispitivanje o svojim političkim uverenjima, kao kakvi su mu politički stavovi i tome slično. Sad oni su vjerojatno svi lagali da su kao komunisti, to podržavaju Crne Kmere i tako. Ako bi neko bio tu već nešto nepodoban, on je automatski ubijan. Onda drugi nivo je bila ta jedinica za žvakanje, odnosno hladna jedinica. Tu je znači nekako navođen da prizna ta svoja nedjela za koje je optužen, ali mirnim putem, znači razgovarali su sa njim, malo se tu nešto nadmudrivali, objašnjavali se i tako. Ako ovo ne bi dalo rezultata, ako ne bi priznao, onda je odvođen u jedinicu za mučenje, takozvanu vrelu jedinicu. A sad, ako bi priznao, bio je ubijen. Znači, fora je da si na kraju u svakom slučaju ubijen, ali samo zavisi kad ćeš priznati. Sad, treći nivo je bila ta jedinica za mučenje. Znači, ovi koji ne bi priznali mirnim putem, tu bi ih mučili, uglavnom prebijali. Nisu oni bili toliko nešto maštoviti, sad su imali baš neke metode mučenja. Uglavnom je to bilo čisto prebijanje, mada bi davani su i ovi elektrošokovi, znači mučili su ih strujom i tako. I to je otprilike bilo to, znači onda mučeni sve dok ne priznaju. Znači, mislim, obično su ljudi brzo priznavali da ne bi bili mučeni bez veze, jer kao, eto. I poslije su vođeni na ta polja, tamo Pirinčana polja, ta polja smrti gdje su ubijani. Prvo su ubijali ljude mecima, međutim kako je toliko mnogo ljudi ubijeno, ne znam, 2 miliona, 3 miliona, procena je bila da se mnogo municije troši, pa su ih onda poslije u ovim kasnijim fazama vlasti su ih ubijali noževima, sekirama i nekim specifičnim kopljima od bambusa. Kao, znači od onih bambusovih trski su kao zašiljene, i onda se to zabijalo u potiljak žrtve. I tako su ubijani. Također, djeca su isto ubijana. Sad ne znam da li su ispitivani, mislim, ne znam kakva je bila poenta kao malu djecu nešto ispitivati, ili su samo onako ubijani. U svakom slučaju, ubijani su tako što im je glavom udarano jedno drvo ispred tog logora. To se zvalo neko drvo čankiri, ja mislim, tako nešto. I tu su im udarali glave kao dok ne umru, djeca. Dosta i djece je pobijeno. I to je to, otprilike, što se tiče ovog funkcionisanja logora. Sada imamo medicinske eksperimente, pošto je i to rađeno. Tokom genocida, znači, neke bolnice također su pretvorene u logore i sad tu je ovo neko pomoćno medicinsko osoblje, pošto lekari su manje više svi pobijeni, maltene svi, su vršili kao medicinske eksperimente tu nad ovim zatvorenicima. U smislu, neka su, znači, uklanjali su im neke organe kao da vide reakcije, ili su spajali neke organe jedne s drugim, znači iseku nešto creva, pa kao se spoji s ovim, ako se spoji s ovim. Mislim, ludila, to su totalna ludila i svi su ti umirali poslije zatvorenici, ali eto, kao, onda nekom čoveku, čitao sam, kao ubrizgali su vene, ne znam, sok od kokosa, isto da vide reakciju. Mislim, šta je da bude reakcija, umro poslije čovjeka, kad mu je to mnogo ubrizgano tog soka. Onda čitao sam isto neka devojka tamo iz neke srednje medicinske i tamo nekog zatvoreniku kao isekla grudi, kao jer imala želju da osjeti pod rukom srce kako kuca. Mislim, ovaj čovjek naravno umro jer ni ona to ni umela, mislim, ne može to tako da se reže. I tako, znači bili su neki potpuno bizarni i nebulozni medicinski eksperimenti. To je, recimo, sjeća se, to je bilo za vrijeme Hitlera, ne znam, onaj doktor Mengele i tako. Ali ovo je čak možda još za jedan stepen luđe u odnosu na to, jer ono što su nacisti radili je čak bilo kao s nekom poentom, u smislu bilo je nehumano, ali je kao imalo poentu, ne znam, tipa oni ubace tamo neke Jevreje u neku ledenu vodu, kao i onda je to ispitivano kao koliko mogu ljudi u ledenoj vodi da prežive, da bi znali za svoje pilote, ne znam kako da im odela napravili, tako tome slično. Znači kao imalo neki smisao, iako je bilo ludački, ali ovo što su radili ovi Crveni Kmeri je čak bilo bez ikakvog smisla. Znači ovo je bilo čisto onako kao iz animacije, nešto kao aj sečemo organe, kao da ima šta će se dogoditi, tako. Tu je dosta ljudi pobijeno po
tim bolnicama, logorima, da kažemo. Eto. Sad, pored što su ubijali ovaj svoj narod, jeli, Kmere, ovi crveni Kmeri ubijali su i ljude po etničkoj osnovi. Da kažem, ubijeno je negde oko 250 do 300 hiljada Kineza, što je naročito apsurdno jer su oni sve vrijeme imali dobru saradnju sa Kinom, sa Mao Tse-dungom tamo, kasnije Deng Xiaopingom i tako. Kina im je bila praktično glavni saveznik, ali su za to isto vrijeme su ubijali masovno Kineze ovdje u državi. Onda ubijani su Vijetnamci. Sa Vijetnamom su inače imali loše odnose sve vreme. Ubili su negdje oko 50.000 Vijetnamaca su procjene. I ubijane, treći žrtva su bile taj narod Čampa, odnosno nekad se skraćeno govori Čam. To su jedan muslimanski narod tu u Indokini, većinom u Kambodži. Pobijeno ih je oko 100.000. Sad šta je zanimljivo? Oni su neka posebna etnička skupina, imaju neko poreklo dole iz Malezije i tako Indonezije, valjda. Nekad davno su došli u Kambodžu i tako. I sad prihvatili su islam tu od nekih arapskih trgovaca, jeli, iz Malezije, dole iz Indonezije, kako već. U svakom slučaju po veri se razlikuju. Međutim, ovi Kmeri u okviru te svoje nacionalističke ideologije, tog aspekta, su ove smatrali kao da su oni Kmeri, ali eto da su se po veri samo razdvojili i tako. I onda su kao zvali, ne znam, Kmeri muslimanske vere, islamski Kmeri i tome slično. Ove Čampe. I prvo su probali da ih nekako kao asimiluju, kao niste Čampe, kao vi ste svi Kmeri i tako, da se oni odreknu vere, to je kao bio isto neki cilj. I onda, pošto ovi Kmeri, oni su budisti, jeli, odnosno dobro, ovi su bili ateisti, ovi crveni Kmeri, ali generalno taj narod Kmera je budistički i oni ne razumeju baš islam i to, kao kako to funkcioniše, ali znaju, jeli, da ovi ne jedu svinjetinu, to im je onako kao neka glavna karakteristika, mislim. I kao, onda su terali ove Čampe namjerno tamo u svinjce, kao da rade sa svinjama, onda su im terali su ih da jedu svinjsko meso i tako. Po nekoj logici, kao ako oni tu prevaziđu, jeli, taj tabu da jedu svinjetinu i to kao odbacit će oni islam i sve, što je naravno banalno shvatanje, mislim, nije to jedina stvar u islamu, kao. Ali eto, i sad kako to nije dalo rezultata, ta asimilacija ovih Čampa u Kmere, vremenom su i Čampe masovno pobijane, odvođene u te logore i tako. I znači ova etnička ubistva su zapravo razlog zašto se taj pokolj u Kambodži tokom vladavine crvenih Kmera naziva genocidom. Jer, znači, ako vlada samo ubija svoj narod, to ne mora nužno biti genocid. Znači, genocid je pokušaj istrebljenja neke etničke grupe na nekom prostoru. I znači, zato se ovo naziva što su ubijani i Kinezi masovno i ove Čampe i tako. To je taj aspekt. Ovako, crveni Kmeri su znači bili na vlasti od 17. aprila 75. do 7. januara 79. Sad, šta je uzrokovao njihov pad s vlasti? Oni su sve vrijeme bili u lošim odnosima s Vijetnamom i probali su da uđu na vijetnamsku teritoriju, da zauzmu neka mesta i tome slično, jer u ovom nacionalističkom aspektu njihove ideologije, oni su znači želeli da obnove Kmersko carstvo, to iz 10. veka, a to Kmersko carstvo je uzimalo i delove Vijetnama i gore Laosa i Tajlanda i tako, i onda su upadali povremeno na vijetnamsku teritoriju. Sad, 78. u aprilu dogodio se taj Ba Čuk masakr. Znači, oni su prešli granicu ovamo s Vijetnamom i ušli su u to jednu varošicu Ba Čuk. Tu je ubijeno nekih 3100 i nešto, sad ne mogu precizno broja setim, ali oko 3000 Vijetnamaca su pobili većinom to iz pušaka, mitraljeza i tako su pobili tu, streljali, znači potpuno nedužnog stanovništva. I tu je Vijetnam onda naravno reagovao, krenuli su s vojskom, ove su isterali, vratili tamo u Kambodžu, međutim tu je Vijetnam već počeo da se sprema za ofanzivu protiv crvenih Kmera, tamo da zauzme Kambodžu i tako. I sad ta vijetnamska ofanziva je krenula 25. decembra 78. Dobro, znači prošlo je tu jedno 7 mjeseci, 8, dok su se malo pripremili. Ali znači u decembru je krenula vijetnamska ofanziva i brzo, znači u roku od 2 nedelje oni su zauzeli Kambodžu, 7. januara 79. je pao Phnom Penh. Ovako, znači kako Vijetnamci osvajaju vlast u Kambodži, oni na vlast tu postavljaju svog čovjeka, svoju marionetu, jednu Hun Sena. Taj Hun Sen je bio crveni Kmer i bio u njihove vlasti, ali je pobjegao 77. pobjegao tamo u Vijetnam. Oni njega postavljaju na vlast, on osniva neku svoju kambodžansku narodnu partiju i tako tu se kao uspostavlja neka vlast, međutim naravno to je marionetska vlast, suštinski Kambodža bila tu pod vlašću Vijetnama.
I to tako traje neko vrijeme, znači ovi Kmeri beže gore u džungle, uglavnom severno, znači ka granici sa Tajlandom i odatle nastavljaju svoju neku gerilsku borbu i tako. Međutim, vremenom su sve slabiji i slabiji. 1982. Pol Pot je raspustio Kambodžansku komunističku partiju i odbacili su kao ove komunističke elemente svoje ideologije, znači samo su zadržali ovo nacionalno, znači za obnovu Khmerskog carstva i to, i počinju da se zovu pokret nacionalista. Sad, vijetnamska vojska je bila u Kambodži do 89. 89. se povlače i tu počinju mirovni pregovori između kralja, ovog kambodžanskog Norodoma Sihanuka, te njegove vlade u egzilu i ove vlasti ovamo Hun Sena i Kambodžanske narodne partije, kao da se vidi šta će se radi s Kambodžom i to kako da se organizuje. 91. je postignut Parijski mirovni sporazum, da se 93. održe izbori, kralj se tu vraća u zemlju, ovaj Norodom Sihanuk, i biva velelepno dočekan u Phnom Penhu, znači maltene ceo narod izašao na ulice kao da ga dočeka. I 93. održavaju se izbori, kralj učestvuje sa svojom političkom partijom Phun Simpek, to je u prevodu nešto Ujedinjeni nacionalni front za nezavisnu, neutralnu, miroljubivu i kooperativnu Kambodžu. Uspeo sam da izgovorim. To je ta kraljevska partija, a ova Kambodžanska narodna partija Hun Sena. Kraljeva partija osvaja 45%, a ova Hun Senova osvaja 38%. I oni osnivaju kao zajedničku vladu, kao nacionalnog spasa i tako, da se nekako ta porušena i devastirana Kambodža tu oporavi. U međuvremenu ovi crveni Kmeri su nastavili gore da funkcionišu nešto po tim džunglama, sve slabije i slabije. Pol Pot je umro od 98. od neke Hodgkinsove bolesti. Sad meni se čini da je to kao neki rak limfnih žlezda ili tako nešto. To me slično, ta Hodgkinsova bolest. U svakom slučaju umro je u jednoj varošici Along Vien, tako nešto se ocet u jednom u tim džunglama. I sad, ništa, ovaj Norodom Sihanuk kralj je nastavio da vlada do 2004. Tu se zbog starosti abdicirao, povukao se s vlasti i od 2004. na vlasti je njegov sin Norodom Sihamoni. Ali znači Kambodža i danas, kao što je bila pre ovih crvenih Kmera, po ustavu je kraljevina, budizam je zvanična religija, sve tome slično. I dalje su veoma siromašni, mada malo je kao taj razvoj neki počeo i tako, vidjet ćemo. Nadamo se da će biti dobro za njih u budućnosti. Eto, to je to što se tiče ovoga. Pozdravljam vas ljudi, čao se. Ok, ljudi, nadam se da vam se svidjela epizoda ova o genocidu o Kambodži. Ništa, lajkujte, zapratite kanal, delite ovaj video da ovo stekne malo neku popularnost, jel tako? Onda pitajte, komentarišite šta vam je zanimljivo, ja ću sve odgovoriti, znači malo sam i sažeo video, može ovo i dalje da se priča i više o ovome. Uključite zvono i tako, to vam je to. Sad, u sljedećoj epizodi bit će etimologija južnoameričkih država. Odnosno kako su južnoameričke države dobile imena, znači zašto se Paragvaj zove baš Paragvaj, Urugvaj baš Urugvaj i tome slično. I to ćemo raditi za sve države na svetu, ali po kontinentima, pošto ne mogu odjednom kao svih 193 države da uradim, tako da ićemo po kontinentima, pa prvo Južna Amerika u sljedećoj epizodi. Eto, to je to, pozdravljam do sljedeće epizode, čao.